أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Hamdim šučuri, čeramare gospodare, Allah Azza wa Jalla, koja stvori amen, uputi amen, bare blagodatija, ni'ametija, dinjamen, salavatim selami, čalađi kamaru mangu pejgamberi o Muhammedi, alaihi salatu wassalam, deseri familija, ahli bejti, leseram Allah, o ashabija, imsalman ušakula katrudinen pe, ki praksate anen, o Kur'anim o suneti džiko jomul qiyameti, Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmetullah. Kajtano amenge bišto dersi džijekana, a ujedno ne mora. Reslam džiki trito stranica tari suratul al-Baqara, koje džiko bišu panšto ajeti. Koto Allah Azza wa Jalla kao kira gjare وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Allah Azza wa Jalla a tu bahtaker ili obraduin okolenco veruinena, hem kola so šukara amelia delja čerena, kaelenje pripadinena dženete sere bahče, telalkola olenjat havdena. Pa kada god ola obskrbime kao ven nesave plodoja, ola kava keren, pa kalea anglederda obskrbime sijamsine. A kao velengi u stvari dinde, samo slična odole plodonge, amana ne ista teoven. Anoleste ola kao velen hanumer, omnja kula čistime kao ven, hemola anoleste večno ka čoven. Kakva kuransko ajeti o Allahi dela hem sikavi o odgoj emanušen goro. To jest o Allahi odgojini emanušen maškar duj buča. Maškar edar, hem maškar enaada. Sebe pijan glava kva jeti, sinjamena jeti koja o Allahi Azza wa Jalla neli kerja lafitaru nevernikija, hem dija je kopis savi kazna olen neli ađikeri, sabi kazna nije pripadini, a palo dva odma o Allahi pominja kanakva kva kuransko ajeti, mu'minen, hem pominja Allahi savi nagrada, znači olen je pripadinel. Pa kate čerdvojtano je balans maškar kod duj buča, hem odvajtano manuš pravaljen, se manuš uvek djalo dole sredno drumoje. Maškaro tepena ovdjala ko maškar, a uvek je cijeli čirek balans, maškar je dar, hemo dja nada, ko Allah Esor Azza wa Jalla rahmeti. Pa kada god neli je dar ka barjol ko insani, tega ni lafika kerata ro Allah Esor rahmeti. A kad ikaka je manuš pese garantuinja korkori spas hem uspeh, tega ni ka kerale se lafi, taro Allah Esor azabi. Emisijek pravila katari kala, čer šukara amelija delija, a palo do ostojim tut ko Allah Esor rahmeti, koja je tamo pravilo. Čer šukara amelija delija buča, ko borka delisijan, pa tek onda palo do ostojim tut dajadin tut ko Allah Esor rahmeti. A u manušte kerel, gjunahija, hem te ostojini pe te dajandini pe ko Allah Esor rahmeti, od ona ne drumo, kolja o Allahi tano zadovoljno. Sad su i si ja, doj tano amende. Amende je pravilo, to stoji namen teja dajan dinamen, ko Allah Esor rahmeti stalno. No međutim, fino je ovo.
ali o manuša odvate čerel, palo so ka čerelo šukara Amelia Delia. Znači trudini pe, mučini pe, te doresela Allah soro zadovoljstvo, a palo doa da jandini pe koje soro rahmeti. A o manuš to je čerel junahija, sad su svi primjeri ki većina talu manuša avdive, znači o junahi džiki guša ta slova, a da jandini pe ko Allah soro rahmeti, od ona je drumo kole Allah i tano zadovoljno. Pa kad to Allah ko početku taro kuransko ajeti pila, Wabeshir, to jest bišaret ili bušra, tano bahtalo haberi, radostno vest neni. A radostano manuš te ovel obradujmo ili bahta kerdo, kaj? Ko dženeti. Bile se i tano najsrećno manuš, oko ako svatini hem razumini e priroda e dunjalukosiri. A najnesrećno manuš tano okova, koja peselela o dunjaluko tanku te kao živini. Pa koka svatinem, koka razuminem, koka halolo dunjaluko, ka džanelka i tano akava tan, ko te o manuška doreselle samo musibetija, paripa, iskušenje, ispit, hem razna javera buča, a na ne tanka o manuško vel bahtalo ili pa srećno. Jedino sreća e manuše sirita nikaj, ko dženeti, ko dunjana. Ki dunjaluko oživi bajtano kratko, prolazno, oživine a lijek dive, pa ova deš dive tugu i ne. Znači, lijek dive srećno i na, lijek dive a loke šužo haberi, pa ova deš dive, pa lek na džen samo haberi tano pogorem položno. Ko sao segmenti agar ki dunja. Haja, dok haja. Nele uživi bajtano ko momentu manuš dok žvakoni. Dok na kavjao dova zalgo so žvakonja, uživi ba više so. Na kla. Uživi ba na kla. Znači uživi ba ti dunja kole stavla fičera, oftano ograničimo. Čak kod dunjaluko, ko so gote preterine, odva više uživi ba na ne. So pobuterka ha, e potreba tiri pobari kao el. So pobuterka sova, poljenja kao šta, pojavečane kao šta. Ko so godo manušte preterini, odvo uživi ba pea u stvari piravi posljedica em paripa. A sad uživi ba odva koje posljedica lesiri paripa he muka. Odva na emši uživi ba naš, a čera odle se, kaj si uživi ba. Na primjer, ke kana menjavniki Makedonije, palinca, hala mašala. Gudli pa hine razni. Ама пази на два е гудлипа, која е тано шужо. Мануш која од два гудлипа англелите хале му ја хале јача, пази не. Замислен само кобор неко удури, вајате пагелпем те мударипе, значи та росихиба, нели, од жив те черел, те саджи која шлаги управ, те пагелпе од ова те черел. I onda men čera lafi sa uživo, te na ne uživo, da je ta ni muka, da je ta no paripa. A odva ko dženeti na njagar. Ko dženeti znači na njagar. Doli se vakili pegate od bešir. A to obraduj, bahtaker, kaj? Oduri. A kad te kom angela te bahtakeritu, radosno, srećno te kerel, džan kaj ovtut, mangel te prevarinal. Kad te tamo pravilo ek devi uživine, a 3 patine. A deš ujo haberi, pa lodoa pa na deš na džane kole star to šerote vazde koja je tani popharu en pogore. Pa Allah je kate vakeri, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Bahtaker obrađujno kole, kola veruinena, ko prvotan, hen šukar amelija delija bučačerena. A kvasi kavija menge, kaj tano o ispravno verujba je ke manuše soro, kada je silek manuš ispravno verujba, odvalja su ispravno verujba morate del rezultati, ti klon lestar šukar delija amelija. Ama kad te, pazimo Allah i ponovina kao 2 put je. Ponovini o šukar keriba amelija delija, se vepeja jek.
Kaj si manuša kola smatrinena je mislinena, kaj tamo dovoljno o manuš te vačeri samo la ilaha illa Allah, hem palo doa više ništa te načera. Ko šaru para sam pal te smirinen pe smetinena. Znači si mene savke manuša, olaj ta neko mišlje, la ilaha illa Allah je gotovo doa. Znači ne morate čereš u karamelija delija. Tamamo doaj tamo dovoljno. Manušese koja je tamo tepena ki smrtno postela, pelo, cidelo, skoro pa je dunjaka na kel, ovte vačeri, kod dva momenti, la ilaha illa Allah, emo Allahi kod dva momenti, lesili duša tele Allah, lesi doa tamo. Ama tu te vačeri, la ilaha illa Allah, hem palo doa, te noutu ni namazi, ni posti, ni zekati, ništa talo šukara melja delija, Allah ni gana nagjar. Meso Allah ima, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. A tu obradujem, bahta kero kolin kola su veruinena. A normalno je tamo. O manuš kola su veruini, te izvršina Allah se renadbeda. Te ćeloš u karamelja delio, dva podrazumini petaro veruiba. Ama kad to Allah i poduj to puti potvrdini, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحًا. A tu bahta kero kolin kola su veruinena, hem šukar delja čerena. Aj tamo znači bud bitni. Pa uslovi, baš od dženeti ako primeti naš, ajte di kalja katar palaj. Uslov te kvalin carnik od dženeti dano so. Ellezine amenu aminu salihat. Dujta ne jakla šartija te pena, omanušte koliko dženeti. Olajtano kola so veruinena, ispravno te hidi imani to vilen ko Allahi, hemanuša kola čerena šukara melja delje. Bizo akla, duj buča manuša neći koliko dženeti. To sađera Allah u Kur'ansku ajet وَبَشِرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ. Bahta kere manušen. Koje dola? Duj kategorije. Kola su verujena iskreno ko Allahi, hem kola čerena šukara melja delija. Pa Allah potvrdini pirovafi anna lahum džennat. Olenge pripadini džennetija. Pazajna, tjena je vakir do dženneti. Jek. Nego množina je tani. Pobute, olenge pripadini džennetija. Olafi dženne značini nešto tučare. Šao prala ako isinem potreba te kerem lafi ako šaj samo tiklona vrijala. Pohajri bio, ja smetina meno, leno na mene, nigdje nađa. Olafi dženne značini nešto tučaripe, nešto te garavipe. Pa ođinja, na primjer, lajtane agjare anavkerdeli pavikime, sebe pikajtani učarde, garavde taramaro dikibaj. Ali no, lena širi kaljen. Dženin isto vičini pe beba koja je tanje dajake Andreano perano vođi. Sebe prameno lena šite di kaljen. Međnun vičini pe manuš ka se amen pena dilino. U stvari optano agar anavkerdo sebe pi egodile siru čardi. Međnun, agar ukini. Hem miđen tano panciri kovo učare manuše sorokolini. Pa u dženeti tano anavkerdo ili vikimo dženetea sebe pi ameno lena štite dikha, ama haberi kerdesiam lestar, hem ki leste veruina, to jest veruinano gajba. U Imam Taberani beležini ko pire tri mu'đema kola pisijali, sile tri mu'đem pire delja, sile dvajek tikno sredno embaro. Taro Ibn Mesud, kada Rasul alaihi salama kelja, la pejgamberi ke cumle ko mirađi diklume Ibrahime alaihi salam pa va kelja mange, o Muhammed, selami ker tiro umeti, hem nen bahta ker džennetea, hem va ker lenge. Kaj lesiri puf, taro dženneti, tani prijatno puf, opani lesoro i tano budlo, a je puf lesiri tani qijan, a qijan odvaj tano egzorali neplodno puf, znači sogote se i ne latar na bajrol, osim ako Allah i nešto dela, da je posebno delo, da je to nešto javet, sad su svi predaja baš o kojeg pustinja, kojeg manuso rodijan ili taro Allah i te sihini ko dženetu, da je tamo nešto javer. Aba
objasnina că nouă resoare sam plan che dine co miragi di ca Ibrahim ma che gari sa clava fia o Muhammad selami ker tiru metem bahta ker len jennetea hemnen geva ker ca o jenneti e puv lesiritani priatno o panitano budlo a e puv lesiritani qiyan to jest neplodno nabijani wa gharsuha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar a o sadnice lesere bašudija puv tanjo manuš te vačeri subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar pa o manuš pravalen a kad te pripremini te pena pire sadnice so kasihini a oduri henezo doa ka raki pa kvajtano samo ki smisla o manušate džanen na je butio insani samo te veruinel nego bude putitano hemsote, ce lo șucar amelia delia. Pa etaro hadiția la cu ucazinena minge cocheri ba șucar amelia delia etaro marcava. Ca Ibrahim va kergea pe gamberese selami ker tiru metese. Hem objasnini ko kraja pnula nesere satnice. To jest moramo nu šte pagel pe ariki dunja, em taro namaz, em taro post, em taro zikr, em tari do, em taro kuiba Kur'ani, șucar delia amelia mora te kerel ako manglea ko dženeti te kurel. Pa nastavimo Allah azza wa jalla kwa Kur'ansku ayeti engla jannatin tajri min tahtiha al-anhar jannati telalkova olenjat havdena ili džana. Inače, ko Kur'ani, ko mushafija kava Kur'ansku ayeti jannatin tajri min tahtiha al-anhar prevodini pe telalkova olenja kat havdena. Pona odori, znači, na thavdena panda, na džana telal, nego ka džan. No, međutim, po ispravnoj manuš telačeri, telalkola olenja već thavdena. Naka thavden, nego thavdena. Su odvajtano već, amen, pominjami puti misina, odvajtano već stvorimo. Amen, ker jama fita od ovaka, u dženeti stvorimo, neli, hem dokazija i tane bud, kola kerna lafi kodija tema. Penjadletan voasa, pomiando pe mea sam ket kuja ko dženeti, hem di krasu si ko dženeti, isto jardan ko džehennemi. Dok nažalost kao ubeđenje tanotaro tezilije, kao dženeti henez kao vel, kaj na ulo panda nego henez kao vel. Kaj na ne demek stvorimo, no međutim od vana ne ispravno. Ispravno i tamo kaj u dženeti si stvorimo, hem od la lenja, od la panja, on thavdena hem džana, a naka džan, nego već džana. Dobro, Allah azza wa jalla jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Telalkola olenja thavdena. Ko thavdela u panili len. Kaj je to interesantno? Kad to Allah napenela, subhanallah, kad te va kerdo puna telalkola olenja thavdena, olenja džana. Na opani, amen džana kaj kilen, ki je klen kedi sjamen, na džala elen kompletno, nego džala u pani Andresu si kilen, a elen bešela kotan. No međutim, akvaja gyare va kerdo, se vet pipuna taro šužipaje dženeteso romanušket kadikel, lese ka aveu pe koele doa osjećaj, ka je panija sa džala kompletno. Hem elen, hem odija obala, znači sa, ka je thavdela sa džala, na samo u pani. Sebe pe ošužipa, znači, a gyara Allah kva izraz, a gyara kerno islamska alimija. كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. Kada god Allah obskrbime kao ove lesave plodoja, on kao keren pla akalea već si jamljan gleder obskrbime. Islamska alimija kate vakerena, kada Allah vakerena kao lafi već si jamlja obskrbimele akale rskaja angleder, mislini pe kod ova so akava sineamenge već obećimo din do lafi kod dunja luku. Kaj je tamo je taro tumačenje? Ja verava kerena pla odolea manglea pe teva keripe, angleder siamle odolea obskrbime ki dunja, to jest isto je savke plodja dobinjam. Otrita puna gja, angleder od ova so, a kana dobinjam od ja obskrba kod dženneti, pa kva već šineamen anglav, mislini pe kao ova Andrej kod dženneti već, kaj već dobije od ja rska.
Sempre manush palan ko genetiket kauvel, ovka dobini rska pali rska, obskrba pali obskrba, jek palo jek. Pa kada god ka dobini jek odredimi rska, kao kjeri pa heman gleder akava isto kea rska sinean, kaj Andreano geneti. Ama kad kahan odja rska, ojka razliku i neupe ko ukus, subhanallah, na eto odla isto ukus, nego kovel različito taro koja so halehe mangleder. Se genetesere blagodatija ni'metija, Allah stalno so bariona, Allah stalno pojačinena pe, stalno uštena. Emo Ibn Abbas facerea džara, ko geneti na ne ništa so ličini ki dunja, osim o anava. O anava istajtane, na primjer, kašta, lenja, nađena voćke, plodija, o anava, vino, sao o anava isto je. Ama razlikuje ne na pepuna kosave, na ne ni slično je dunjalukosere, plodija ili bilo so, osim o anava, o nazivi, a lengere, isto açile. وَلَهُمْ فِيهَا اَزْوَاجٌ مُطَهَّرًا Hem lenger pripadinena čisto romnja. Kate, u stvari kao na nemi čisto, su sa kate na neva čerdo tahir. Se tahir tane čisto. Ama kate va čerdo mutahir. A mutahir tano čisto taro čistimo. Ako šaj gjerti izrazi nama, nađao kozum kahaljoma. Znači, samo tahir, lafi značini čisto. Ama mutahir, odaj tano čisto čistimo već. A gjer pišate pred nakoromani. Penova pe bašolende odlarom jaso i tani čista čistime, kaj na neden ciklus, na neden, znači, mesečno, kova na neden ni hajzi, ni nifasi, na neden čungari pa na neden znoj, na neden ništa tamo. Ne se penova pe nenge mutahir, čisto čistime, na neden akala buča. Dok i dunja neno manuši sile romni, hemi sile sakala problemija. Sile sakala problemija, ba uzalo dva manuš paljem so, lepini perom, pali romnima štila tartiklu. Pa bi sela hem da denem. Teva la jedna rat lufta ka kerele penjenca, samo se pieromni. Dobro, desenite, šaj romni toliko prav, šaj na nejama, ki većina slučaj često, romni tenovelu pravu, ama uzao sakala problema, manuš paljem na odvini peromnjata neli. A su mi sinema onda tek, sari tani odija ko dženeti, koja je tani posebno spremi mi, hem kola nanela ništa tarodla neprijatnostija. Ni hajzni, ni fasi, ni čungar, ni znoj, ništo nanela tarodova. A vlako hadisi koji ima muslim, tarode Ebu Sa'id el-Hudri, i koja pobalo hadisi čitingene sigurno, ko te dela pe opis taro palunoma nusu kako dženeti, pa te skratina palunoma nusu kako dženeti, opišini pe so sao manuška dobini. Maška rodvaka dobini hem doj dženete sere romnja hurije. Pa kad ikenlen kao kiri hamdi Allahese kova dijama o kova sona dija, nije anglunenge, nije palunenge. To je smanjodno, a kava meso dobiju. Kad bi diken makana, emo Ebu Bekr, emo Omeri, ola bi vakiren Rabbi Allah, savoj tano odrumo, hem način, te avajlja menđiko akava. To su manuška mislini pravalen su dobija najbari deređa ko dženeti, ostvarov dobija najtipni deređa ano dženeti. Ema Allah ko hadisi ko abeležini imam Bukharija, taro Enes ibn Malika, Rasul a.s. kerja, kad bijek taro dženetesere romnja, pojavinen peki dunja, ola bi peren nuri o prostor kobori maškaro mašriko imo magribu, taro istok džiko zapad, hemo dva prostor bi peren lepnula mirisi najšužo su manušanika ki dunja nosetinje. Hem pnula dalje u pejgambera a.s.
ošali, kolako rošero, tano povredno taro dunjalukojem sasui si kod dunjalukov. Hemolajtan isto so već stvorime, zašto si stvorimo dženeti, stvorime oljenjakula, tavdena, stvorime hemola, ma kada pominjan, dokaze i silendar but, ka on tane već spremna ema džikerena, jek ta ova dokaza i tamo nelike da, a velo ki predaja verodostojno hadisi, kada je romni holan keri rome, olava kerena, deni sar, dena je manušnja, teško tuke, neli, tano tute nešto kratko, demek, marker ezijetio, ka vel buci gende, amende. وهم فيها خالدون هم الله večno teka čon. Dva oduri više ke kađal predvajtano večno, a kvajtano prolazno. Pa radosno i tano manuš, ka soro cilo velo dženeti, a od dunjaluko samo sredstvo. Radost no manuš tamo kovajem bahta kerdo, ka soro cilj tamo od dženeti, a od dunjaluku koristine sredstvo samo ta ođi ko piro cilj. Se u susret, vara kiba Allaheja, tamo buk kopaše nego li so manuš mislini. Ko bori tano kolaso e kja kanamena ka tebe ša, e ja cija pandahari ka klanina, a oduri već neko amenja mareke finja spreminja, ema mena džikerena. Pa razumno im godi silo kwa manuš, kwa piro kalbi pandela, kwa ahireti anapalo dunjaluko, kwa yek divekana kel zovizo, hem sa sova kerjam, a kate na ne odva uživi ba ko amen mislina. O uživi ba ki dunja i tano kratko ograničimo. Hem hari kod o uživi bo manušte preterinja, pe a pširali razna posljedice, neli, hari pa. Dok čačutno raduj ba i tano raduj ba o manušte ka oko sudnjo dive, emo Allah i teva kerle se kufko dženneti mir rahmete a tu uspinjan kurtalimo ulan. Allah molina tekela mentaro stanovnike džennete sere, tarake mentaro azabi, tari kazna, maru imani te barijari, te dala men snaga su pobute šukara ameli delija tekera. Wa akhiru davana, alhamdulillahi rabbil alamin, kateka čuvapa, inša Allah ta'ala, a velku koka nastavina.